Id-dokument tad-diskussjoni dwar strateġija marittima integrata nazzjonali intlaqa b'mod pożittiv mill-Professur David Attard, espert rikonoxxut internazzjonalment fis-settur marittimu. Nemmen ukoll li l-politika integrata issaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta biex tkun tista' anki tutilizza l-opportunitajiet ġodda li hemm fil-blue economy. Nispera illi din il-policy ikolla l-konsens nazzjonali biex hekk Malta tkun tista' tikkompeti u tirbaħ kif għamlet osma oħra marittimi fil-qosma ġodda tal-blue economy. Il-Professur Attard kien qed jikkummenta ma' One News ftit tal-momenti wara li s-Segretarju Parlamentari José Herrera nieda konsultazzjoni pubblika dwar din il-politika. Il-Professur Attard jgħid li l-ekonomija Maltija diġà qed gawdi ħafna minn dan is-settur għaliex jeżisti rikonoxximent qawwi għall-ekonomija blu. Però l-opportunitajiet huma kbar u nemmen ukoll illi b'inizjattivi, promotion u anki bażi legali bażata fuq il-liġijiet marittimi kemm tal-IMO u kemm tal-EU nattiraw xogħol lejn Malta. Ix-xogħol marittimu għandu dak li jissejjaħ effett multiplikatur. Dan ifisser li meta tiġi opportunità ta' impjieg mhux biss se jgawdi minnha l-persuna li tkun impjegata imma anke persuni oħra li jaħdmu f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal ukoll li l-Gvern qed jeżamina l-possibilità li f'pajjiżna jkun hawn qorti kummerċjali li jespeċjalizzaw ukoll fil-qasam marittimu. Anke inti jkollok lodda tajba, jkollok il-beħ tas-suġġett magħmul tajjeb, jiġifieri il-advertisement ta' din l-industrija tajjeb, allura inti tattira x-xogħol. Huwa sostna li dan huwa gvern favur in-negozji u jifhem li l-iktar ħaġa importanti hija l-loġistika għaliex fil-marittimu il-loġistika hija kollox.